Donya onuma idine kaseni yane. Mbiya chebet. Chi sweetheart mbiya mole. Tintage tiembule batwere mbiya mole ndeta abagaka baino. Abagaka baito na inu mbiya mole. Monyakobo. No nyechebeti ombwato koboko ginkoli na igoro. Liritware gocha. Omaite abagaka ngoso nkuigorera baraba subati omorango. Ne igorero morango para lirito omaita bangena nkoreka tole twagenda. Bono nkumitinga igachabeti namanyete nabana batukugorera sweetheart ayo morango. Abana onye narenge sweetheart atalo konyugorera kinde kaseni yae. Watu wetu anyway because of time nataka tufanye mchango na mvua ndio nane inanyesha. Mumesikia wakisema kuna mbolea yenye ni mbaya. Sasa hizi makampuni wamepeana, ministry imekubali kweli mbolea ni mbaya. Lakini mimi kama mama county nimeangalia ile majina wameandika, imagine hata sijashika kwa kichwa, have kuandika. Sijui Kelfos plus, Kelfo Gold, NPK 10 column 26 column 10. Zile vitu tulikuwa tunasoma tukiwa shule. Hamtajua hizi vitu zote. Na sijui ni nani atafanyia wamama public participation mjue kwamba mbolea ni mbaya. Lakini mimi kama mama county, ile kitu ningewaambia mjaribu kuweka chakula, msiuze sana. Msiuze kwa sababu kama mbolea ni mbaya, hakuna kitu itakuja kupanda chakula. Sasa mpunguze kidogo na serikali tafadhali au brokers wanafaa kuwa ndani. Wasana kichi sweetheart. Okoba yogo changana ende mbura ya tule nchitigamba tebi abantu ba mintombi ya mono ntu alenge na inu iga lisensi mogantebi emotagete sima ukweli rongo nege sima kinga tabango kebeka nyakeiri okoba ale igoro amacha tirimboke go chance nabo tu akorete igo asa abantu bali bachite public participation ekige ko garantara beke gesima ekyo chibese chia nyoru buna chigo chaiga mocho morore sensi ekine kege sima toko nyora na endo kobebese eri mongete nchen 6 million mongete constituency nere yingo kolere miremu 6 million mbato menta isato na chiro chichigocha igonko batebinga skie okora chebet kaze ni yanene robwate bese nyinge nere kagocha gotakana enda mente chipipe goika abangina baito batige kogenda roche banyora amache igo sensi wodi egesimanko enda kerenya keiri kwa vyovyote vile lazima ntabege timonga chikora ntokoreti omwana oyo legaiga aba pastor ekanisa agere omonto ose kanisa agachire igotogote korama ya soko genda na lyo buya bwanya sae bagokora kibogo kubwati bono aso mochango lyo nengo chikorwe kanisa alfa na mutebi mpaka tokonyo mwana oyo igo chinsa chigoika nimbwate chia na nchengo gotebindenga na kingo chikoru timbwati amange tintagetie mbure batwere tigankolere gaiga nyasaba sen mokonda mogende bia mono mama